Hekk kif it-tnejn komplet tinstema l-kumpilazzjoni tal-evidenza fil-konfront tal-imprenditur Jorgen Fenech, sar magħruf illi ġew investigati aktar minn 580 gigabajt ta' data minn apparat illi kien fil-possess ta' Fenech. Fil-qorti kien hemm preżenti 3 esperti tal-Europol illi analizzaw data illi nġabret minn devices differenti, proprjetà ta' Jorgen Fenech. Fost l-apparat investigat kien hemm mobile phone, computer, 3 USB devices u envelope bi 17 il-DVD. Quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello, il-prosekuturi qalu li l-analisti kellhom jgħaddu minn ammonti kbar ta' data, b'analiżi ulterjuri ikkomplikata minħabba l-fatt li ħafna mill-iskambji misjuba kienu bil-Malti. Ir-rapport ta' wieħed mill-esperti jiffoka fuq id-dajsa lussuża ta' Jorgen Fenech. Rapport partikolari juri dokumenti mill-cabin cruiser ta' Fenech illi jismu Joe, minn fejn ġie arrestat hekk kif ipprova joħroġ mill-port ta' Portomazzo eżatt sena ilu. Ħareġ ukoll illi fuq id-dajsa ta' Jorgen Fenech kien hemm numru ta' spy cameras. Kien analizzat ukoll tamir illi ġie ikkonfiskat mill-lukanda ewlenija, fosthom tamir illi ġie konfiskat mill-uffiċċju tas-segretarja ta' Jorgen Fenech. Intqal il instabet ukoll Wi-Fi air freshener kamera, iżda dakinhar tal-eżaminazzjoni ma kellix memory card. Jidher li d-dejta analizzata s'issa ma provdiet ebda żvolta ġdida dwar persuni oħra potenzjalment involuti fi qtil ta' Defni Karwana Galizja. Għal-familja Karwana Galizja waqt din il-kumpilazzjoni qed jidhru l-avukati Jason Azzopardi u Teris Komodini Kakija, filwaqt li għal Jorgen Fenech deru l-avukati Gianluca Karwana Karin, Marion Camilleri u Charles Merċiqa li fħim minnhom spiċċa tkeċċa mill-awla għaliex beda jiekol prezz is-seduta ħadet fit-tul.